Nedavno sam sjedio sa Markom Jurasom iz Kanade, on je broker u Kanadi. U Kanadi, znači, svi rade na ekskluzivni ugovor, znači daju jednoj agenciji, 99% ljudi prodaju preko agencije. Prodaju u principu 96% oglašenih nekretnina. Nas je negdje postotak 20. U najgorim slučajevima kad je kriza na tržištu u Kanadi je otprilike 60%, a kod nas je vjerojatno 10 i manje. Kod nas je prosjek prodaje nekretnina, većinom nekretnina između 2 do 3 godine. A kod njih 56 ne godina nego dana. Imaju MLS sustav, to je znači kompletna baza nekretnina na jednom mjestu. Točno mogu pratiti historiju nekretnine, koliko puta se prodala, za koju cijenu, ko je kupio, ko je prodao. Jedna agencija neće uzeti nekretninu koja je precijenjena. Na portalima vidite samo realne cijene. Eto, to je priča iz Kanade, jako zanimljivo. Volio bi da to jednog dana dođe kod nas. Toliko iz Marisa. Pozdrav!